Romahami lawan dapat perkamula. Rabi Raja Nabi, Rabi Raja Nabi. Maulia tema di Tuhanta, maulia tema di hita saluhuna. Amang padde nami di gokod dojo nami lunga tung takas kuidahami nang martapak kita di poguni alaman nami di tongani gedungon. Sialani amang raja padde nami naing romahami pasahaton songon saksi-saksi nami tuhamuna padde nami asa mangara di mahamuna pasata apa Gabi matutu jalan horas di hamu monah suhuton lima parang ni rajai sepada batas sehat buru bere nadong di banten baraton di situ tua mang ingok doa mu dia kaburan ini dua hidup kena berjulin naik hutonon dan napar budi di batas tamu deso tinggal nahon doa nasai sina semua ni dok ni hata dan dua marah nabi sukudun nama hata sise pula uhum dia mana lakna dia mau nokna dia mah hatana jalan dia mana nokna takasna hata horajai maulia tema padde nami takas matutu sukun dohok mulana si takasna jala takas matutu alusan nami sukun ni padde nami raja nami padde nami nani alak manugot nani taruh potari paridahan na suksuk parlopan na tabu nani polak potari dison amang raja jong dohami siang tonga-tonga di puan nami sopa debata siahaan boru bere iba bere nadong di banten baraton dilas nirohan nami amang padde nami nang manulas nirohan dohami dinalao makalason naung saat tami taripar tahun 2020 tolon di bagasan hahi pason boy dohami lomos siap tahun 2022 alani do amang padde nami asa ima sita kasna butima boleh ada Raja Nabi di bagasan lasniro ada berita HP di bagasan sadarion berita gabi berita horas nung natung nasai bu itu tuh lewat kita siap tahun na salpu 1 tahun naik baruon di dongane amanta nomor 2 debata di situ tuh amang di pasar tamudo boras pir asal songon dok dua sapir mabok di bau persalongan Firma tondingu sudah pino parro kui paparan ni sopa debata saya haburu mere narong di baton. Lusuntungan ang pangumoa. Suasana ni raja nami di batas tamu do isun. Napura tiar. Asang giat di pangiduan tadi tangyata. Nang rapat kita di bagas kedumor di bagas sadario mangidu tangyak to amat tadi debata asal tiar. Persaulian tujuan dari opinit tani ulota sadario asal dohonong mah napura tano ranggeng marsironggong tumbadan tapi pada udah ototita totong marsironggong suasana ni raja nami ringgit situ suara om matutu somon upalu jadi ami pargostimuna dalam nami patahatun alu-alu nami alu-alu ta sudito amat debata asang giat di bagasan ulot ta sadarion manangya mata debata sonang sohari beribuan ulot tahun puhuan sopa debata boru doh bere dana dan marumutumut sama kurang sudi marlas niroha somat paripulina raja nami tidak dihujur mah di julu di tapian manaku dia behamu mangalakka suli pepara diopui kusima da bota persaulia ada raja nami jalong matung maselas rohanami naing mangidu mahami amang padde nami asa alu-alu dalang ma tuamat tadi bata sitok palangit do nasai sinon di alano paklolok kami do di sudina dengan di basana asa tungmanian tujulan narion lam tugadana akanani suan nami lam tu hipasna dia kapar dangon nami nang do dia kadadana nong bipalawon ni Tuhan di tengah-tengah ni keluarga nami saya iburu-iburu magodang bay stok papana iton dia kapar sikola saya dapat makanan di luluan lah dia kadadana na sura poran rokat dobe saya tumi buma dapat rokap nang do dihamekan tua-tua saya tok-tok ma di bagasan par hahi pasor aluh lundang ma maliati ma amang
padda manami nunga tung bialolod damang be tua mata debata noeng pe amang raja asa alolod damang ma tu sahalan punami nato sopa debata nagabe asa tung taringok kami di saluhur na kasijaran punami alolod damang ma. Grabe na dyan kami. Mauliate ma amang pandenami nuaing pe amang raja asa alulod damang ma tuak tasituan na torok na adong di harbangan ni hutan namion tarlumuwi ma di tongan ni gidumon asa tungboy hami marlas ni roha dinalaw mamudi do pasangapon tuhani alulod damang ma. Matutup. Mauliate ma amang pandenami nuaing pe mangidumahami di gondang mula-mula.